Tora cheto bwana Mandela tugaga itiaga manto wega tokanjira nara kere county ya Meru anakora munini wa governor wa county ya Meru Tawelinda Kiombe narombete akaliba county ya Meru gochiandikiria kere kandi ya ugima bwa mwire ya SHA akiuga eno telio bobo nene kere barea benayo narakora na atariritie mawega jama ingi jalea mtolena SHA edagirwa akiona bwana Mandela okeja gutegera kuma enderia SHA yethirwe ikiambiria nethiritwe igitetheria antu bobo nene sana ene onto nderia ukenda kwethera ukirigito ugeta chibitari ukakio chiandikithite kiri insurance rogi mabamwiri ya SHA bwana Mandela no kwethera ugitetheka bobo nene sana muno muno ngento kiragi unkenya kulingana na SHA kana kulingana na ndigiro linda Kiome akiuga ni ati antu barabe na SHA bwana Mandela inyaba kenda kwethera bagitungatirwa nare andigiro ne chaome na kwethera SHA ni kwethera igikurira ukethera ugitungatwa na andigiro ne chaome SHA ni kwethera kinya igikava mirimu reje keneta chronic diseases na ndero gakinya cibitari bona mara nyoketho tene SHA ukamiregister instantly no kwithirwa ukimitumira au kwa hivyo bwega kali bageta na mbere kana ntu bamero to barero irinda Kiome bageta na mbere kwithirwa bagichiandikira kiri insurance yogima mwiri ya SHA ni untu gukurukira SHA ukethirwa ukinenkero tungatibwa mwiri ikethirwa ikigukaria gitarero tena mbecha no geta kiri cibitari ukethirwa ugitungatirwa muno SHA nethagirwa ina covers ya outpatient inpatient mantojegi maternity mantojegi surgeries na kinya specialized treatment kowe gitaliondo rero kaigwa utikuwa bobo ega ukaliongera cibitari rere akuina agwe no kwethirwa ugitumira insurance yogima bwa mwiri ya SHA nikenda wethirwa tungatwa muno SHA ne kwethirwa igikaria families ni unto kwendagirwa kwena antu kwa dependent kada uko Mandela we muchiali no kwanda ukava mwana waku ukamukavara ke dependent kumachandira mwana kwa kaigwa atikuwa bobo ega utethirwa ugichumbuka bobo nene sana ne unto kamwike cibitari nethirwa agitumira insurance yogima bwa mwiri area ya SHA tukiariria mantu jegie SHA bwana Mandela nithitwe giteria families nyingi tugitwa antu bakiaria tugitwa antu bagito kujibwegie ure SHA ithiritwe batethia bobo nene sana kiri mantu jegie ugima bwa mwiri mwankira thaiji ya Kenya nkoroki ya milioni 18 ni baichiandikirite kiri insurance yogima mwiri ya SHA na county ya Kaniri ngwitikia ni mwe county ritongithina kiri Mount Kenya East bwana Mandela nginya county ya Meru ni mwe ya county rangi ya cho wethiritwe kiandikithia namba ya nto baingi kire insurance no yogima mwiri ya SHA yes kuyi kumaanisha nto baba ingi ni betete na mbere kuko bagichiandikithia kire insurance yogima mwiri ya SHA na mwongea thai SHA ne gwitango kire cibitari nyingi bwana Mandela na cibitari achithiritwe ikiari orongo ikawechi origitanto ne igetia mbecha iritithitwe igitumira kire gutritia nto cibitari uchithiritwe ikingwa ni waziri wa ugima wa mwiri ande Ndwale na ria enkora nyamutongire wa nthiguru bwana Mandela na riritia nto baraba gwitia na mbere manto jegie nkukumano kire SHA na raugite system ya SHA ithondeki bobo ega ni kenda itigira ekumba ku detect ndeiria kwina wamba nikyo gitumio kana cibitari nyingi chitite ama na mbere kwithirwa ikingwa ne untu bwa wamba bwa mbecha cha SHA ni kenda gutigira insurance ro gima bamwere ekwethirwe gita na mbere bobo ega ni moya agenda ya thirikari bwana Mandela gutigira kwena affordable health care gutigira mukenya wonde gunto kunde kureari na kwethirwa akinenkerwa utungati bwa mwiri kire cibitari chionde iriri ya kwena we ikyo cibitari mtu Kiombe ikyo cibitari thirikari cibitari chionde cibitari nyingi sana aja ntukunetu ya Kenya icho gutumira insurance yogima bwa mwiri ya SHA bamami beto bagitetheka bobo rene kire kunenkerwa twana bwana Mandela ne untundira betaga cibitari bunga kwena SHA no kwethirwa ukinenkero kanya gakunya ketho uri umurito ukethirwa nyogita clinic ya kwe bitantatu mwankariro ukethirwa ukinenkerwa mwana kwa insurance yogima bwa mwiri ya SHA ne njega kaliba Meru bubwega tukathingatiri uturero ilinda Kiome deputy governor wa Meru tukata na mbere kujokia SHA ni kenda gutigira to gwikaria ni kenda ndiria tukajo tutikagite arambe chekure ya mbiru cha cibitari indi tutigire insurance yogima bwa mwiri ya SHA ikwethirwa igitutethia na igituguna bobo nene sana chiandikithie
no ketherwa ukiguneka bobo nene watu wakwegwa ukiarĩria insurance yo mwere ya SHA ntugo charua na kaunti ya Tharaka Nithi tintugo charua mozi ntugo chonde kagitakara Governor Onesmus Muthomi Njuki arekanite na antokere gonto mwanya na kaunti ya Tharaka Nithi muno kagitakara kuruguria mirandi yothi na mbere nethagirwa kinyeria antu muno kwegwa abake bandikithia kire insurance ino ya SHA na nkeroki bagekinya kema chibitari nkorani rwa itwegirwe Governor akiuga wathi dispensary ino ria gwakube nawe batakigwe bandikithite kirisho batarete kwegwa ugetungatiro utheri utiwetwa nwa anduru utege nto wetwa wathi dispensary kutitu na utungatirwa na kumaruka ukethiera kire mantu makoni ogima wa mwiri nara tukerega ntho chigi ogima wa mwiri nara kaunti ya Tharaka Nithi Governor Onesmus Muthomi Njuki na twekire kugwa gekera akari bakuma nara marechia kaururu werane etiagatwa kwegwa akibakira chibitari Governor atwekire kwa gitumeria chibitari ya kaururu hospital nara wandia chogoria igatwa kwegwa ekiamberia wakwa ambere mwankoyo otakinya mwisho Governor Erotha Bobo ikenda kumbusti health care access nara nturani kero Governor nongere na kuga okegwa sibitari ngege yakwa nara marechia gitombani na kale weekend gutigera manto maukarafiti ibwanga kurikana muthikeria thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nethiretwe kerutira muno ikenda wa action gutigera gomukarwa kaunti ino okuwato tungata bwega bwogimwa mwiri mibango era thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi yenio ikenda kwagirithia sector ya ugima mwiri imibango njogu nonto thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gatenga chiringi milioni 60 kire financial year budget ya mwaka wa 2026 ikenda kwegwa bakigura modern cancer screening equipment ino imagine ira chia go screen murimo ora wa cancer kogu 2026-2027 thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gatenga 60 million beche mbinge sana ikenda gutigera go mukaro Tharaka Nithi go kwa wena thina cha murimo wa cancer okwegwa ugitungatirwa proper ko ibo bwega bona mandere kumanja county chetu chikirite manto jege sector ngaba mwere neo number 1 kire manto ja weti nambere nekiana gutigira kariba gweta nambere kwetwa bakiguneka bobo na services njega chia ugima bo mwere